Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UATV stüdyoda Ukrayna haberleri. Bugün sentyabrın 23-i, bazar ertesi günü. Президент Володимир Зеленский украинлерni yangi bir şekilde yaşamağa davet etdi. Onun aytkanına göre Ukraynаны muvaffaqiyatga tek iki taraflı hareket getirebilir. Hakimiyet namusnen çalışmağa söz beri, ama vatandaşlar tarafından da karşılıklı adımlar olmasına muhtaçtır. Böylece prezident kabarcılıqnen bağlı vakayalar hakkında Milli Kabarcılıkka karşı bürosuna telefon etip haber etmege teklif etti. Bunun ile kanun koruyucular epsi bildirmelerini kabul etip olarga karşılık gösterecekleri dep inandırdı. Зараз я звертаюсь до громадян. Şimdi men vatandaşlarımızga müracaat etem. Eğer sizden xabar talap etilse ya da aksine sizge xabar teklif etilse ya da diğer başka xabarcılık schemalar olsa, susmanız, ijtimai ağlarda da her şey yok oldu. Bularda aynı Zelenskiy öz adamlarını koydu dep yazmak gerek değil. Yok, mına sizge telefon numaraları bu Milli Xabarcılıkka karşı bürosu. Telefon etip haber etiniz. Kanun koruyucu organlar ise karşılık gösterip cezalayacak. Yangi kun başlamasından Rus işgalcileri Ukrayna evlerine ateş açıp 4 kere tinchlikni bozdu. Bu haqda Ukrayna Mudofaa nazirligining spikeri Dmytro Gutsulyak haber etdi. Novotroysk ve Bogdanivka civarındaki noktalar granata atqıç ateşi astında kaldı. Bu Donetsk tarafında iri kalibr Zaytsev kasabasına yanında kullanıldı. Ukrayna askerleri arasında yaralananlar ya da ele kullananlar yok. Ukrayna istihbaratının malumatına göre vaqtincha işgal etilgen topraklarda işgalcilerinin diversiyon ve sniper gruppalarının kullanması bayağı artkan. Водночас противник активізував підготовку. Düşman Rostov vilayetining o'qutuv merkezlerinde 3 ay davomida hazırlıklar keçirgen diversantlar sayısını arttırdı. Onlar partizan cenkini alıp barmaq gerek. Bundan gayrı işgalciler çeşit denevler keçirile. Misal olarak ateşke tutuvuna gizli usulları, bu ateş sesleri eşitilmesinin dep yapıla. Mergin nişancılar, mina topulları ya da granat atqıçlar ateşi vaxtında çalışa. Evge filmin premierasından evvel gösterilivi başlandı. Kyiv şehrinde o 5 gün devam edecek Jovtin kinoteatrında. Kinoteatrlarda ise 7 noyabrda gösterilmege başlanacak. Hatırlatam, Evge filmi dünya boyunca premierası Cannes kinofestivalinde olup geçti. Ukrayna taqdimi ise Odessa kinofestivalinde olup geçti. Anda Nariman Aliyev'nin filmi Altın Dük mükafatını kazandı. Stereotiplerinin yok etilivi ve insan tabiatının pektilmesi. Bu haqda Alexey Sentsov'nun Marketer yangi kitabı. Öz tercümeal hakkında jintықны o Lviv'de Neşirciler forumunda taqdim etti. Kitabının tanıtılmasından evvel Rusiya hapishanelerinde ailede tutulgan möbüslerge bağışlangan aksiyada da iştirak etti. Lviv'de Ivan Franko abidesi yanındaki talim meydanında hapishaneden mektuplar aksiyası olup geçti. Bugünde en esası Kırım'da, Rusya ve Donbass'ta alada tutulgan esirlerimiz olğundaki kuruşumuzdur. Rusya hapishanelerinde alada tutulgan mabüslerinin mektuplarını Ukrayn sanatçıları ve cemaat failleri okudu. Alim Kırım'dan Semeddeş'inin mektubunu okuy. Haftanın sonunda evveldiğer semeddeşlerimiz gibi bizni de Rostov'da etip edecekler. Sizin toxtamagan yardımınız ve destekiniz ilhamlandıra. Sağ olunuz, birlikte kuvvet. Aksiyadan son Alexey Sentsov Lviv Filarmoniyasına aşıktı. Anda onun Marketer adlı yanı kitabı taqdim etildi. Muellifni yüzlerce adam bekleyedi. Alexey Sentsov mında gelecek dep pek huvandım ve biz anamnin mutlaka kelmelimiz dep karar aldık. Özümüzge ve tuğanlarımızga da kitap satın aldık. Sabah siyasi mabüs el çırpmalarla karşılap alındı. Kitapның tanıtılmasında siyaset hakkında bir söz bile olmadı. Tek icadi planlar hakkında laf etildi. Alek kitapını 11 gün içinde yazıp bitirgeni ve kıskadan ne hakkında olğаны hakkında aytıp berdi. Я всегда стараюсь писать честно и при этом интересно. Men daima doğrusunu yazmağa ve yazganım aynı zamanda meraklı olmasına tırışam. Şunun için Marketer kitabına uydurmalar asla yok. Gerçekten olğаны gibi yazılgan. Yaşayış adlı kitabımını men 30 yaşında yazdım. Anda 10 yaşımda olğaным vaqtları hakkında tarif etem. Marketerni ise 40 yaşında yazdım. Mında ise menim 20 yaşımda olğaным vaqtları hakkında. Öz hakkında doğrusunu yazmak için çok vakit geçmek gerek. Taqdimden son автограф sessiya oldu. Aleg'nin imzası ve onun beraber foto çekmek için
бір сыра тізілді. Бекілген вақытта Лидия енді китапны оқып башлады. Менімше, бұл ойлы бір тарихи вақия ве имкан, фырсатлар бар олғанда олардан файдаланмақ керек дедім. Ве мына келді мұнда. Келечекке планлары ақында Олег айтмай. Амма бір чоқ ижади ғайелері бар деп инандыра. Бұл әм кинематография, әм әдебият. Житомир вилетінде матем илян етілді, анда ел қазасы нәтижесінде 9 кышы әлі қолды. Бұл ақта февкуледе вазитлер вилет идаресінің матбуат қызметі хабар етті. Киев-Чоп трассасында автоцистерна автобусқа барып бұрылды. Оның елжылары Житомир трамвай троллейбус идаресінің хадимлері Карпатыдан радылықтан қайтайды. Әлі қолғанлар арасында балалар жоқ, да 11 кіші Новоград-Волынь хастаханесіне ятқызылды. Олардың арасында юк машинасының айдайжысы да, автоцистерна айдайжысыны исе полис тевқиф етті. Попередньо встановлено, що водій автобус айдайжысы техники бозуқлықны түзетмек үшін тоқтады. О тәшілген көпчекні дейіштіреді. Yolcularının бір қысмы шу вақыт салондан тышарыға чықты. Дігерлері исе қалды. Шу вақыт автоцистерна айдайжысы машинаны баш етіп оламады, ветчетте тұрған автобусқа барып ұрылды. Алазырда юк машинасын айдайжысы яқаланылды. HBO Америка телевизион каналының Чернобыль қысқа сериалы бірден 3 Эмми мүкафатын алды. Тағдирленов тәдбірі Лос-Анджелесте олып кешті. Чернобыль фильмі елінің ең iyi қысқа сериал, ең iyi режиссура ве ең iyi сценарий үшін мүкафат алды. Ең iyi драматик сериал мүкафатыны енді 4-ші кере тақт ойынлары алды. Тирион Лэннистер роліні ижра еткен Питер Динклейдж де 4-ші кере 2-ші планда ойнаған ең iyi еркек роль ижрасы олды. Эмми Оскар кино мүкафатыны ве Грэмми музыка мүкафатының телевизион эквиваленті оларақ сайыла. Русиялі саяси мебусының мектебі матросская тишина тәқиқат тевқифханесінде тұтылған Константин Котов Қырым татар фаріне мектуб йоллады. О ең яқын заманда Русияда деңішмелер олжағына үмітлері мемлекетте бірдемлік дұйғысы аз олғаны ве Кремль не есе украинлеріні азат етмесіне пек қуванғанына қында язған. Москвада Арби СР Украин деңізжілеріне мұнтазам тарзда ярдым еткен ве Русияде сербес сайлавлар кечірілмесінің тарафдары олған фаал Константин Котов июнін 24-де яқаланды ве 4 ел серт апыз жезасына махкүм етілді. Японияда Тапа тайфуны себебінден аманаман 500 ичкелей слягу етілді. Табиат афетінден ең чоқ зарар Окинава ве Кусадалары корды. Анда 30 адам яраланды. Ава тахменжілерінің малюматына көре салы күні фуртына мемлекетінің шымалине барып етежек. Шымды есе тайфун Япон деңізінде құтыра Кусу адасында 50.000 ев ішіқсіз қалды. Будақаға бұл сонки хаберлер еді, да тавсиятлы жемалюматнесіз UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV или олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.